Stara planina i prijatelj jelen. Jednom davno u dalekoj zemlji stajala je veličanstvena stara planina. Ova planina nije bila obična planina, bila je čarobna planina koja je skrivala tajne i čuda izvan mašte. Njezini vrhovi dosezali su visoko u nebo, dodirujući oblake, a padine su bile prekrivene bujnim zelenilom i šarenim cvijećem. Na podnožju planine živio je mali dječak po imenu Milan. Milan je bio dobrog srca i znatiželjan dječak koji je volio istraživati prirodu. Često bi se uputio u šumu, penjao po drveću i jurio za leptirima. Ali imao je tajnu želju, upoznati čarobno biće i doživjeti avanturu kao ni jednu drugu. Jednog sunčanog jutra, dok se Milan igrao blizu ruba šume, vidio je nešto izvanredno. Graciozni jelen izrunio iz drveća, a njegova krzna sjajila se u nijansama zlata. Milan je široko otvorenim očima gledao uzbuđeno, shvativši da je pronašao čarobnog prijatelja. Pozdrav, dragi jelene! Pozdrav, dragi jelene! Viknuo je Milan glasom ispunjenim radosti. Jelen je okrenuo glavu i njihove su se oči susrele. Milan je mogao osjetiti posebnu povezanost između njih, kao da su se dugo poznavali. Jelen je pažljivo prišao Milanu, njušeći zrak, a zatim nježno dodirujući ruku. Milan, dragi moj prijatelju, ja sam Dafne. Jelen je govorio mekim melodičnim glasom koji je zvučao poput šuštanja lišća. Ja sam čuvar ove čarobne šume. Čekao sam te. Milan je širom otvorio oči u čudu. Nije mogao vjerovati svojim ušima. Njegov čarobni prijatelj može govoriti. Dafne, drago mi je da sam te upoznao, rekao je Milan glasom ispunjenim divljenjem. Uvijek sam sanjao u čarobnoj avanturi. Hoćeš li mi pokazati tajne ove planine? Dafne je kimnula glavom i pozvala Milana da je slijedi. Zajedno su započeli očaravajuće putovanje kroz staru planinu. Penjali su se strminama, prelazili brzace, susrećući razna mistična bića putem. Milan je vidio vile koje su plesale na suncu, šarene ptice koje su pjevale melodiozne pjesme i vjeverice koje su brzo trčkarale po drveću. Dok su dublje ulazili u planinu, Milan je primijetio nešto neobično, skriveni put koji je vodio do skrivene špilje. Radoznalost je ispunila njegovo srce i podijelio je svoje otkriće s Dafne. Zanima me što nas čeka u toj špilji, Milan je razmišljao na glas. Jelenu su oči zasjale od uzbuđenja. To, dragi Milane, je špilja čuda. Legenda kaže da unutra nalaziš blago koje ispunjava želje. Ali pazi, samo oni s čistim srcem i dobrim namjerama smiju ući. S mješavinom iščekivanja i straha Milan je kročio u tamnu špilju, vodeći se slabim sjajem čarobnih kristala. Dok su dublje napredovali, zrak je postao hladniji, a špiljski zidovi sjali su tajanstvenom svjetlošću. I tamo, u središtu špilje, otkrili su malu dizajniranu kutijicu. I tamo, bila je ukrašena dragocjenim draguljima i činilo se da pulsira misterioznom energijom. Milanu je srce zaigralo od uzbuđenja jer je shvatio da je pronašao legendarno blago. Pažljivo je otvorio kutiju, otkrivajući bočicu ispunjenu svjetlucavom tekućinom, esencijom same magije. Bočica imala etiketu na kojoj je pisalo eliksir snova. Milane, dragi moj prijatelju, ovo je poklon planine. Eliksir snova ima moć ostvarenja tvojih najvećih želja. Koristi ga mudro, jer je to dar velike odgovornosti. Milan je držao bočicu u rukama, osjećajući magiju kako struji njegovim venama. Znao je da ima izbor. Koristiti eliksir za svoje želje ili ga podijeliti i donijeti radost drugima. U tom trenutku Milan je donio odluku. Koristit će eliksir da pomogne onima kojima je to potrebno.
Znao je da prava magija leži u dobroti, suosjećanju i nesebičnosti. S eliksirom u rukama Milan i Dafne nastavili su svoje avanture koristeći njegovu moć da donesu osmijehe na lica seljana. Izliječili su bolesne, obnovili nadu onima koji su je izgubili i širili ljubav i sreću kamo god da su pošli. Vijest o njihovim čarobnim djelima proširila se daleko i široko i ljudi iz udaljenih zemalja dolazili su tražiti njihovu pomoć. Milan i Dafne postali su poznati po svojoj dobroti i izvanrednoj moći eliksira snova. No kako je vrijeme prolazilo, Milan je shvatio da eliksir nije beskrajan. Njegova magija počela je bljediti i Milan je znao da će se uskoro morati oprostiti od svojih avantura. Na predivan proljetni dan Milan je stajao na vrhu čarobne planine, srce mu je ispunjeno zahvalnošću i sjećanjima na sve divne trenutke koje je podijelio s Dafne. Planina mu je šapnula s Bogom, obećavajući da će njezina magija uvijek biti s njim, vodeći ga kroz životnu avanturu. I tako Milan se vratio kući, zauvijek noseći lekcije o prijateljstvu, dobroti i čaroliji stare planine u srcu.